Nakubwira ngo ihute ukayikigereshwa nk'abageni. Wowe haraka ufite ni. Ariko ubone umva nkubwire. Mpaye amafaranga. Kubera iki se nyago? Yamenye nyine kubera iki nyago ngese nyatwara urabona. Hasiye ahantu hahere yatwaye. Gira nakire kuyatwara. Nese kuyatwara ubundi nako. Mpaye amafaranga ariko gira vuba wowe. Hako ndimo ndebera no mugore. Kuyakoresha urakiza. Ni wewe warayikimwe. None se ndakubwiye ngo njye hari ikindi ngiye kuyakoresha se cyo nyine. Urashakira iki ngiye sinyafashe. Tugende twishyure ibyo twishyura. Hari iki? Nese ubura inzu yata. Nyata se urabona ndi umwana. Uri inzu yatara? Nanjye ndayafite. Ako se wabite? Ako se mpaye amafaranga. Kandi ndi kugukeka. Mpaye amafaranga. Mpaye amafaranga. Kubera iki se nyago? Yamenye nyine kubera iki nyago ngese nyatwara urabona. Hasiye ahantu hahere yatwaye. Gira nakire kuyatwara. Nese kuyatwara ubundi nako. Mpaye amafaranga ariko gira vuba wowe. Hako ndimo ndebera no mugore. Kuyakoresha urakiza. Ni wewe warayikimwe. None se ndakubwiye ngo njye hari ikindi ngiye kuyakoresha se cyo nyine. Urashakira iki ngiye sinyafashe. Tugende twishyure ibyo twishyura. Hari iki? Nese ubura inzu yata. Nyata se urabona ndi umwana. Uri inzu yatara? Nanjye ndayafite. Ako se wabite? Ako se mpaye amafaranga. Kandi ndi kugukeka. Mpaye amafaranga. Igihe wahereye amafaranga tugende ndayafite nta kintu ari bube tugende tugura ibyo. None ninde mugabo? Si njyewe? Nanjye ndi umugore. Zananya gutwaza rero. Amafaranga ya mbere warayariye urayanywera urayamara urabizi. Aya ngaya nayabitse mfite gahunda yo kuyakoresha. None urambye uti hari gahunda yo kuyakoresha. None se nimba nkubwiye. Turayabikuje ikibazo ufite n'iki? Aya mafaranga ngiye nyafite uruhare runini. Uruhe? 100 byawe warabinywereye ubyibushye. None se wibagiwe neza ko ari ngiye watumye amafaranga aza? Hakuye umugabora. Nima se waratumyaza? None se yageze mu rugo umva nkubwire tugende. None se tugiye mu rugo sara handi. Tugiye mu rugo nanjye nyagutwara. Tugiye mu rugo. Aya mafaranga tuyajyanye mu rugo cyangwa tugiye kuyagura kakabanza wavuga. None se yobe ko turi bubanze guca mu rugo tugafata amafunguro. Yego ye. Ngo ariko iki? Ariko wazanye nkayagutwara. Nanjye ndayatware sintoki kuzindi. Ndavuze ngo mpaye amafaranga noneho. Yamese. Hako uyu mugore arashaka iki? Mpaye amafaranga nakubwiye ngo ngiye nyafiteho uburenganzira. Nanjye ndabufite. Umugabo ninde? None igisekeje ni nanjye ufiteho bunini. Umugabo ninde? Umugore ninde se? Ku buryo watwara amafaranga ngiye nta mafaranga mfite. Urayagira. Tugende ndayaguhereza uyabare uyishyure. Umva. Ntabwo ndenga hangaha none. Mono ntaho njye. Gumaho. Akweka nagasuzuguro. Agasuzuguro. Ndashambaye. Ibeshya umubiti. Zana amafaranga. Nayo nzanya ariko. Igihe wampereye ngankubitira mu muhanda abantu babibone. Ariko ubu uragira ngo twiteze abantu ko nkubitira muri no muhanda abantu bakubone. Urumva? Ariko ntawe aya mafaranga ndayafite. Shira mu gaciro. Urumva? Shira mu gaciro. Mpaye amafaranga. Noneho ni mama ya Mungu. Nta n'ijana fataho. Nta n'ijana nyine fataho. Ariko nanjye icyo ushaka nawe uracyumva. None si kugenda mu nzira ni ngombwa ngo ugende uyafite. Wowe urabizi nawe. Iyo ufashe amafaranga mu ntoki nta kurega mama uhita ujya kuyanywera. Kubera iki ngiye nyafashe bikagutera ikibazo. Umva noneho nkubwiye n'ibindi. Tubireke. Tureke iki se? Tubireke. Ibyo twatuye mu byose. Heno kira tujya kuri bank. Tuyasubizeyo. Chanos. Nese dusubize. Chanos tuyasubiza kuri bank. Ako so abantu batubona nago babona ko twasaze. Nkomuki? Nimba afite uburenganzira ku mafaranga yanjye.
ngo nyakoraho nyumve njye ndayakumbuye dusubire tuyajyane njye saza ikibazo ntwara neza hano ntwara neza Boys. Oh. Warwaye? Warwaye? Waye iki? Firizi. Isere ko utaje kunsaba andi mafaranga. Nta kintu mfite. Kazito. Wapi iki? Ndi mumva. Yehe, Ndi mumva. kuva ryari? Aha. Muze mushireho itaka pe. Ujyanwemo n'iki? Ah. Nyine wabaye iki? Ibiki birangiye? Nyine. Urabona nyine ya gahunda. Iyihe gahunda? Iriya nyine. Shaka ubu ngiye gutangira. Uvuze ngo? Serious? Bimeze gute? Mufate itaka mushyireho. Habaye iki? Ndi umupfu. Ngo Yesu. Ndi umupfu. Gute se? Ndi umupfu nyine. Wakoreyo? Ungaramye mumva. Akuti uzaba ikikuryo kugeze ryari koko? Wamanukiye aho? Wase si wowe nyine. Nikiwe gute wacicucu ntabwo rero asize utunuza agapaki kutukingirizo kunuza hejuru y'igitanda. Hejuru cyo gukora gutyo ugahita udukora ukatuzana. Wakoreye aho ute koko? Kuki wizera undi muntu nawe umuntu ufite umugore ugatinyuka ugakora ibintu nka biriya warangiza ugakorera aho koko? Nyine nawe urabona kiriya gikobwa cyari giteye ubusambo. Cyaranambwiye ngo dukoresha agakingirizo ariko sinabyibuka. Iminota 2 gusira ku birindu ibiri yonyine. Ikinjegeje nyine cyambere gikomeye cyane. Yawe ngo ngende nkwe imiti. Gugende nkwe imiti ngo aranyoroje. Urambabaje. Urumva? None ikintu kinababaje uri kunugewe none unambabaje cyane. Nge nari ntaranagira. Reka twatashye twasinze. Turaryama. Tumaze kuryama ngo agacuba. Sinzi ukuntu yamubise akantu k'urutoki mu gutwi. Numva mbaye ikigoryi, numva mbaye ikiwerewere mu kumva. Nibwo bwenge shawe. Ndasinzira. Maze gusinzira bara mu gitondo waje ariko ntangiye kwiyanda yani. Ntanagira. Ndavuga nereka nkwitangire kuko uri umuntu umuvandimwe. Urangije wishora muri biriya bintu gutyo. Umva. Fatita kunshireho. Ndi mumva. Urambabaje. Ndi mumva. Uriya mugore tayari ugiye kumworoza. Mu mpambe. Kabaye seriye. Kabaye seriye. Harangiye nyine. Ngize kandi gatekerezo. Uriya. Nanjye kumuntu. Urumva ko utaramenya niba urwaye cyangwa uri muzima. Nanjye ubu ndeba ukungira buriya nanjye utuntu tw'utudefu. Buragera kujya nkoresha agakingirizo mu buzima busanzwe. Reka. Ese uri muzima? Ndi muzima nyine. Ariko ibanga ryanjye yewe ndipima mbere. Ndipima. Nakuzana nasanga urwaye induba. Nasanga uri muzima nkakunyerera nyine nawe uramupima. Nawe ndamupima. Wowe rero urumva icyo gihe birasaba ngo nawe ukorera umuti. Reka nkwereke. Niba bapfa gupira nige nkurusha ubwenge nkumve. Ntabwo ugomba kwishora muri ibi bintu byose. Wakabonye. Tugiye mu nzu gupime turebe ukuntu umeze. Aya. Humura. Umva nkubwire kazi. Ese sinipima. Aya. Sana nzipima. Sana nzipima rwose.
uzipima uzamenya bisubiza Nzipima. uzamenya uti Uzabimenya. uzamenya uti si bisubiza Aya nzipima. Nzipima akazito. Nzipima. Aho reka ngende. Gatiraho. Urashaka iki? Uyu mugore sinzi icyo ashaka. Reka kandi njyewe ntabyo ushaka ntabyo uri Umva. Ndavuze ngo garukiraho. Ndavuze ngo garukiraho. Akusturanja ko. Rero usubutu none urenga ngaho. Usubutu urenga. Hasoni. We naragukoye we. Naragukoye ngewe. Ibintu nashaka ntabwo. Umugabo mu rugo iwe ngewe. Ubu se mbanza uvuye he? Reba isaha uziye. Ubu njye mbanza uvuye he? Kuki utajya wumva ko ndushye? Kuki utajya wumva yuko nanjye hari ibyo nshaka n'ibyo ntashaka? Nimba se ndi umugabo mu rugo. Ni akazi kawe komeza ubu. Mvaho kandi njye wamvuyeho ubundi. Urashaka amahane wa mugore we? Abe noneho. Ntabwo ari umugabo wawe? Gese ni umugabo wawe? Nimba suriwe. Sinagukoye. Nimba suriwe. Utubyaranye gatatu. Njye ntabwo mbanza aho uvuye wita. Ndavuze induru kandi. Uravuze induru njye kubyo nakoye wowe. Wamaze ubusungu ubu waraye. Ngambwira hano waraye. Umva navuze ngo wicano. Namba. Cano. Kandi ibyo kushaka nk'uko uzakubiba. Urabona njyewe abaye ikizi. Depira umugore asuzugure. Yikora asuzugure aka kageni. habaye ikizi bigenze bite Araturumbutse mu buriri. Araturumbutse. turumbutse Umubwire Kazito. Ambwiza ukuri ndakumva. Ufite uburenganzira mu rugo rwawe. Ubundi sari ikibazo. uretse tugende gake yego ufite uburenganzira mu rugo rwawe Jewe ndaje. yego Ntashye mu kanya saa 11. sanga he Ntashe he? Ntashe wanje. saa 11 uretse tuza madamu Watuje wa mugore. Nyumvira nawe. ngewe ndamumva maze rero madamu uri mukuru uwemeye urushako ntabwo ababarira amatako ibi ni inshingano zawe kwita ku mugabo Agore ukamubwire kazi nawe umbwiza ukuri. Uyu mugabo ubu ngubu tuvugana ni nk'aho aribwo agezanga. Iwanje ariko iwanje. Ejo bundi yagiye nabwo araranye n'uno mugore wabo. Njyewe nzabakuye y'ibiti. Ubu se nzavuye he? Umuntu ntaha urumva nta kintu na kimwe amazanga nta kintu na kimwe akora. Nta n'ubwo azi nimba ntanari. Ntashobora kuntegura ngo nanjye menye yuko ibintu tugiye gukora nanjye binshimisha. Nta nubwo anyitayeho wabe ubwo si ibyo bintu wabikurusha. aho hajemo ingingo rero bipima ku rundi ruhande umugore ntabwo nakumvise urumva uyu mugore ntabwo ari ipfundo ugize kurara mu gasozi uzi ko yariye ugize ute ntawe raje gushaka gucana televiziyo rero nawe uretse tugaye ku ruhande rwawe mbere ariko sanze ufite ikosa sawa. uyu mugore yaragutwaye iki ko atari mubi ibintu byo kujya mu bahabara ibintu byo kujya guca umugore inyuma uri kubikorera Yarafashe. Ndakubwiye ngo ufite uburenganzira mu rugo iwanje. amafaranga yose abona ayanywera inzoga kaza yasize ntazi ngo mbayeho ntazi ngo tubayeho. Ariko Kazito. yagize akazi. Rero nawe. Uyu nutari. Dore ikiboko. Do. ibintu n'ubwikanyize reka rongeye mbereke igitekerezo cyiza ntabwo bikwiye kugira ngo uze nawe ukore bifite nk'ibyo ngibyo sibyo ariko se madame none ku rundi ruhande nimujye mu nzu mwiteza rubanda ntabwo nsubira mu nzu ntabwo. udasubira mu nzu mbese bizagenda bite unasuzabana n'umugore n'umugabo mudacana televiziyo none se reka nkubaze abo bagore bose yirirwana nabo mba nzi yakoranye iki nabo ejo ntanyanduza. Assalamu alaikum warahmatullahi. asha nawe jya Twese mwana wawe. naho ugeze Umeze butira. Tamam da. Byose wabizana. Reba nawe. urumva muvandi ikibazo kiri aha ngaha nsanze ako sitone nsanze umugabo yashyize mu kajwi k'umugore uretse nabikemuye ikibazo rero ryari ni ikihe ngo umugore ngo ntabwo ari kuzuza inshingano z'urugo mu buriri ngo nyine ngo akore ibyamuzanye ariko n'uyu mugabo nawe ngo arashaka nawe gukora inshingano noneho ngo buri kanya nta posho nagutegura umugore ubu nabuze ukuntu witwara muri iki kibazo Auzu billahi minazalika. mbabwire ngewe Ureka mbabwire rero. Ujya kumura. basi reka mbabwire ngewe ikintu cya nyamukuru gituma ngiye nanga nuko tugira ni iki ejo bundi Oya kumura. Tuzavuga. Subhana wa ta'ala. maskini ya Mungu Yesu we wachikamo
ngo jirani wangu umuntu w'umugabo abikiwerewere akaba ikigoryi kugeza igihe ajya mu bintu by'ibinuza n'arangiza haciye Mungu tena urapfuye birarangiye. abana bajirani wangu ni gute mushobora kuba mwagirana ikibazo nk'icyo? None ikibazo gihari uyu nguyu yaragiye agira ibyo bibazo ari kunywa imiti urumva igabanya ubukana ntiyabwiye umugore babashe kugira ibyo byitwaramo. N'uyu nawe arabimenya ntiyagira gute ntiyabimubwira. Iyo miti waje kuyifata ute kutabwiye umugore gufata iyo miti? Inarira hwana koko oya subiza ni gute wenge kukamira ikinini ukenge kukamira ikinini nurangiza nubwira umugore nurashaka gucana televiziyo mudakoresheje n'agakingirizo. Maisha yake ni maisha yako. Maisha yake ni maisha yaishi. Ni gute ushaka kuvuga ngo ubuzima bw'umwana gihugu umugore nagukundaga ariko none ubu tuvugana uko pumbafu. mu mwijima w'ibinyoma urukundo rubwiro inshuti zibabanze ukuri kukagurishwa ibanga ryo kubaho riba imitego y'umwanzi amaso arabyina ariko umutima urarira kazitunga aho urukundo rusenyuka ariko ukuri ni kugira isoko